Yes, Lord. Overflow. Holy Spirit. Overflow. Hallelujah. Move with power. Of this hour. Yeah. Holy Spirit. Overflow. This is a good place to lift up your hands. Good morning. Vi ia le atua le nei tai au. Whafo ili vi inga ma le whamanu ma le whanetanga ia te ia. O na lo na lofa ma lo na ngalilei. O tatou waulia mai ai le nei tai au. Ai mesese le whapitoa le whata lofa le nei tai au. I tina u ma lava o le lalolangi. O na le nei aso whapitoa ia te i tatou. O tina u ma lava. Ia iai fo inisio au na le atua o lo ilunga. Le au penga i le nei tai au. Ia o te whaatalofa atu i ate oe i le suafa manu malo Yesu Kiriso le tātou li ima le tātou whaola. Ai, o le a o taitaina i tātou i se talo le nei tai au, o na amataina ai lea o le tātou mawhitanga nei tai au. Vi ia oe le atua lo mātou tama, whaafo i le vi inga, le whaamanuma le whaanetanga i ate oe, na ua mātou waulia mai le nei tai au fōu. Whaftai lo walofa ma lo wanga le lei, o lau puipuinga ia i mātou au mātou momoe ai le pō, ala whaai mai le nei tai au i lo walofa ma lo wanga le lei, tu maule vi inga ia te oe lo mātou ta mai, le nei tai au lo mātou ta ma, au mātou whaitau wina la wafionga pa ia, ma mātou whaasoa i la wafionga pa ia, pala au ia te oe ta ma, e whaau umai ia te au lo mātou atua, i la tufaina o lau upu lo mātou tamai, ia luatu lau upu malemana, ia iai se anganga ia ina, mo oe mo lo lava fina ngalo lo mātou tamai, anga le lei le atua, i le nei fo i taimi o lo whaapea o na tāpua i mea i lau whanau te tonu o whali, le atua lo mātou tamai, lo wanganga pa ia whaapea le atua, o na iai te tonu a inga taitasi, au whaia le mātou sauninga i le nei tai au, e atua lo mātou tamanga le lei mai oe le atua le tufaina o lau upu. Whaau umai a te au, mai le tumwa i lo ulu se o tu lava i alofi o vai, ai tu maule vi inga i a te oe, una lo suafa Yesu, amene ma amene. Ia vi ia le atua le nei tai au, ia e mua lava, ona o whaatalofa atu, ma o whaamalo atu, i tina uma lava i le nei tai au. O no se tai au whapitoa. Mo i tātou tina. E tōlo pūlou ia te o tau tina. O no se te leo se tau na ngaluenga. O lo whapeo na whaia i te tōnu o tātou ainga. E le whaingo fie. Ai whawhitai le atua. I lo nā lofa. O tātou waulia mai ai le nei tai au. Vi ia le atua. I just want to honor you mothers this morning. Our job is not easy. But it's easy when we rely on God. So this morning, I just want to, I'm not preaching to you this morning, but just a word of encouragement. So that we can move forward and just keep serving Him the best we can. O le nei tai au, na o se wha malosi ma se wha manatu i le nei tai au, ia te o tau tina gateway, ia e mese fo i nisi tina o lo wha apeo na mai moa mai i le sauninga le nei tai au. Ia avea le upu o la wha apeo o na tautalania le nei tai au, avea ma wha manuianga ia te oi. O se upu ua o au maia i le nei tai au, po se tusi whaitau. Maua le Ioane mata upu e wha, o le mata upu atoa, ai la le whaitau wina le mata upu atoa, au le a amata mai le ona whai upu e fitu, ia whaangata mai po le sifuru ma le iwa. Ua iai la se manatu, e wha autu iai, ia le e whaasoa i le nei tai au, po le wha malosi le nei tai au.
e whaapea lona whaupuina o oe o se whaamanuianga o you're a blessing. E tolu la ni point ta ua lava wa au maia i le nei tae au e whaapea ona wha ulu ma whaapea ona whaatepa ia i tātou e whaalautele ai le mata upu le nei tae au. Ai ole a whaapea ona sueina lautusi i le Ioane mata upu e wha na amata mai leo le whaitau i le whai upu e fitu se i o leo na whai upu e sifunu maliva. A whai wa maua lautusi i le nei tae au o le Ioane wha o leo na whai upu e fitu se i o le sifunu maliva. O saule fafine o Samaria u tu vai, o whetarai atu Iesu ia te ia. Au maia ia te au, o te inu, a wā ua watu o na so oile ai, e whaatau waine me ai. O na whamai leo fafine o Samaria ia te ia, pe whape whiore e whai mai se me e inu ia te au, o le fafine o Samaria, a o oioli utaia, a wā le aini me e whiaveai a utaia ma Samaria. O tali atu Iesu o whape atu ia te ia, ana e loa le me whawa i fua le tua. Ma le ua whai atu ia te oe, au maia ia te au, o te inu, o ua e ole mai ia te au, o na whai atu le o ia te oe o le vaiola. O na whoa i atu le e ia te oe o le vaiola, o whai mai whawhine ia te ia. Lea li ie, e le aisa o me utu vai ai, e maulalo fo i le vai eli, e te maua e i whea le na vaiola. E sili e oi lo mātou ta maha o ia kopo, mana tu mai ia te i mātou le vai eli, wa inu ai fo i o ia, malana whanau, mana manu. O whetara i atu Iesu, o whape atu ia te ia, o le inu i le nei vai, e toe fia inu ia, a o se inu i le vai o te vatu ia te ia, i le toe fia inu ia e whaavau, a o le vai o te vatu ia te ia, e a vei tu tonu ia te ia o le vai puna, e puna i lunga i le ola e whaavau. O whai mailwhine ia te ia, lea li ie, au mai ia te au le nā vai, ina ia o le toe fia inu, ina ia o le toe sau foi i ne i utu vai. O whetara i atu Iesu ia te ia, halu ia oe, wala au i lau tane, i le toe sau i nei. Ua tali mai whawhine, ua whape mai, e le ai sau tane, ona whetarai atu leo Iesu ia te ia. Ua tonu lau upu, e le ai sau tane, a wasa ia te oe tane to o lima, o ia foi o ia te oe iona po nei, e le sau tane lea. O le mea moni lava, ua e whai mai nā, ua e whamailwhine ia te ia, lea li ie, o ou i loa nei, o oe ole perofeta. Amen. Le au whaitauina i le tusi whapiritania. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are the Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me the water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied.
Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you are now have is not your husband. But you have just said it's quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet." Amen. Whamanuia mai lea tu e le whaitau ina la na whionga pa ia le nei tae au. Au, o se au tū, po se topic mo tātou a whi au le nei tae au. E whapea lona wha upuina. O oe o le whamanuianga. You're a blessing. O oe o le whamanuianga. You're a blessing. E tōru la ni point tā ua o au a mai ai le nei tae au. Whapeona whaalau tele ai le tātou ma tā upu i le nei tae au. Mua, e le mawhai e se whaafi tāuli o na tāo fia oe. No difficulty is too big enough to hold you back. Amen? Aua e te vaai whaafi tāuli. Don't look at the problems. Ai vaai i tuato whaafi tāuli. Olo o iai whamunianga. Look beyond the problems. Amen? Tele whaafi tāuli o le whiwhine Samaria. Pe ona tātou whaitau atu ai le tusi. Tele whaafi tāuli. She had a lot of problems. But ele i tu uina ai. Le nau o le nei tina. E whaalongo i le upu. I le lātalo noanga. Mai Yesu. Whaafi tāuli fo ele nei o langa. E au ngā. E lu tau wai le tātou savalinga. A le ai fo i whaafi tāuli. Ia, e le iloa fo i le tangata. Po oe māu. Mea o lo whaale tonu le tā savalinga. I le tū le tino. Ai sidisili ai le tū whaale anganga. Vi ia le atua. O te whaftai au le atua. I le nei tusi. Tele ni mea o ina mai ai. I le nei tina. O te iloa le nei tina. Sa tele na whai ei tala a tangata. You know, I know this woman, she's being mocked by the woman that has come to the well. O te iloa sa upuina ma whaitio iei tangata ma tina i le nei tina. Ai le i tu ua ai le nau o le nei tina ina ua la tala noa ma Yesu i lunga o le vai eli. Aua ne i whaatanga ina tina, ta ma le whanau. Aua ne i whaatanga ina whaafita uli. E tau fia ai, loa lofa i ai Yesu, po loa lofa lea i le atua. Aua ne i avea whaafita uli re nei o langa. E tau fia ai, lo fia, loa lofa i ai Yesu. Don't let the problem take away your happiness or your love for God, but focus. Focus on Him and focus on Him alone. Vi ia le li. You know, problems, they're challenging, you know, but without the problems, we don't see the other side. We don't see the light. O isi tangata e whiwhiwhi pēha o mai whawhita uli. O te rei loa pe ai se ai whiwhi ai. O te iloa e whiwhi ona e lo o lava tā pena. I le tū le tino, ai siri le tū whaale anganga. Wa o le mea nai e o pēha o mai whawhita uli. Wa le iloa po o whea mea o le a oso iai e au mai e le tali o lona whawhita uli. Ai wa ai, tina ai le nei tae au. Ai le taimi e vesi mai ai matu lai mai whawhita uli o le nei o langa. Ai meise fo i o le nei vai tau. I le lockdown lea tātou te iai.
aua ne I whapopo lea lo mawhauwhau. Don't worry. Don't worry, just focus. Focus on God and God alone. Manatu lona lua. Tatala lo loto. Ya Yesu. Open your heart to Jesus. Tala noa Yesu ma le fafine. Na suia ai le fafine I le la tala noanga ma Yesu. O wha ato ila loina le tuanai o le tina po le fafine lea. She overcomes her past. Tele taimi e wha atali ai I tātou. Many times, Jesus waits for us. Why does He wait for us? Because He want to hear us. If you whaalongo mai lea tua, ia I tātou. Ai pangalia, pa wale taimi e whaalongo mai lea tua. When you're in trouble, that's when you call Him, and that's when you go to Him. But e mana o mia lea tua e te tala no atu ia te ia, I so se taimi. Ta tala lo loto, e a fio a Yesu. Open your heart, and let Jesus come in. Amen. Vi ia lea tua. Na tala no atu Yesu I le fafine, Samaria. E le ngata I le fetalai, iai Yesu I le fafine. Awa ia whaatonga foi I se ipu vai. Wa fia inu o ia. Jesus talked with a Samaritan woman. Not only did He talk to the woman, but He also asked her for a drink. Amana tunatu iai I le tu fa iutaia. Ma le tu fa Samaria. E le fi avea ia tu ainga ia. Ai, o se manatu o se mea na o maua mai I, o le alofa o le atua, e le faa tua o ia. Amen? E le faa tua o ia, le alofa o le atua. Jesus said to the woman, give me a drink. And in exchange, God will offer, or Jesus will offer her the fountain that will never run dry. Amen? Na ofa ele atua, ile fafine, le vai o le ola, the living water. Ele matutu, ele to e matutu. E na manao ia ile tina lea. O le mana onga fo ile tina lea. Na te fia maua le vai o le ola lea. Ua ofa atu e Yesu ia te ia. Amen. O nai maua na ile tusi fai tau le verse 7. Po lo na fai upu e fitu. O le point number 3. Avea oe maala vaa o le tala le lei. Be a bearer of good news. Tala noa I tangata I le tala le lei ya Yesu Keriso. So ia le tala noa isi mea lea ngā ai tala noa I le tala le lei ya Yesu Keriso. Tala noa e wha maalosi e se anganga. Talk to encourage someone. Tala noa I aola se anganga. Tau tala e whaaola ina I se anganga. Talk, speak to save or to win a soul. Awale tala noa I mea lea ngā. Awale tala noa I whaafita uli. Awale tala noa I mea negative. Ai tala noa I mea positive. Tala noa I mea e ao ngā, e alu walu ai, lo tā o langa au auna I le atua. Amen? O le ao ngā o le nei, po se le sona na o maua mai tutono le nei tala. Ana le usitai, le fafine Samaria.
e le suia o ia, e le whaolaina fo I tangata o lona nu. Na suia le nei tina, o na ia alu loa lea I lona nu, ma whaai loa iai, wa whailoa ai, I le atua po le Masaya lea. Amen. Verse 39. Whai mai, e o tele sa Maria ile ai. Na whaatua ia Yesu. Ai se a, ona o le upu a le whawhine, na ia whai atu. Many of the Samaritan from the town believe in him. Who's him? Jesus. Why? Because of the woman's testimony. Amen. Tama, tina, whanau. O avea ea oe ma whaamanuianga I lo ainga. Mothers, fathers, children, have you been a blessing in your home? O avea oe se whaamanuianga. O avea oe se mea e fia ai ia tangata matutua ia te oe. I se mea le leiwa e whaia. Po e whaia lava se mea e le o fia ai mama daddy ia te oe. O le upule nei, e le na whapitoa na o tina. Ai mo I tātou uma lava, ta mā, tina, le whanau. Vi ia le atua. I le nei upu, ma le nei whaamalosi I le nei tae au. E se le tā ua, o le vai o le ola. A tātou moa le vai o le ola, tātou te le toi fia inu, tātou te le toi fia a ai. Ai tātou a ai I le afionga le atua. Amen. Tātou winu, I le vai o le ola, the spring water, Lena fola mai e Yesu. Ia I tātou. Lo a inga le nei tae au. Gateway. We missed you all. O avea le nei lockdown. E avea o se whamanianga I te tono lo a inga. Pe au baba ai ai. Ai o le a se whamanianga o e maua I le taimini nei ma le vai taimini nei o lo whape nei a le tātou malo. Baba ai le atua. Te patau la ia te ia. Avea o e ma whamanianga I sisi tangata. Pei o le tātou reach le nei tausanga. I whapena e apa atu whamalosi, whamanuia I se tasi o lo mana o mia lau fisosoani. Tina, pau nao se upu ua mawhai o na whaaso atu ai. Ia lo nei au na tina I le nei tae au. O le tatalo, whaalau tele le atua lon finangalo. Whaamanuia le atua. Ia te oto umalawa tina. O na o le nei aso, whaapitoa ia I tātou. O le a tātou talo. Whaftai le atua I lau upu. Sa mātou whanonglongo e le nei tae au. Whaftai oe, whapea na luk tauina I o mātou wolanga au au na ia te oe. Whaftai fo I le atua I whanonglongo lau whanau. Tatalo, whaalau tele e lau afio, lau afionga pa ia e le nei tae au. E le se poto, le se tumai ai mātou. Ai mātou te whalangolango I lo wanganga pa ia, te whalau tele lau afionga pa ia lo mātou tamai. Whamanuia le atua I tina malawa. Whaapitoa I le nei aso lo mātou tamai. Ia nisi o tina o manatua le nei taimi o lo moe mai tamai. Whamanuia atu I lo mātou tamai lau whaamalo longa. Whaafitai tamai la upu, whaamanuia mai oe, o no lo suafa Yesu. Amen. We heard a great word this morning. You are a blessing. O oil se whamunianga. Some really good points. Mangaya points in Lita. Short and sweet. Satatu whalongoi. We heard it this morning. Don't let the difficulty hold you back. All our verse if I fit out the fiai oi tama
e ui o le aso o naitina, ma ngai o mamatanga o fia le aso o naitina, le upu mo naitina litai ao ngā fui mo oe, te le wou le fionga le atua mo tangata umu. The word of God this morning for all of us, don't let your difficulty hold you back. Number 2, reach out to Jesus. Open your heart out to Jesus. Ka tala lo loto ia Yesu. I ia le li, ma le pon lunga tolu. Number 3, be a bearer of good news. Aveo e mala vaa, o le tala le lei. I ia le li, if you want to be blessed this morning, it's important that you have Jesus in your heart like this lady. And so I want to give this opportunity for anybody that wants to have Jesus in their life. This lady came to the waters, to the well, with a life full of difficulties. She went home blessed. You can hear the word this morning full of challenges in your life, but you can end this morning with blessings in your life. Let's say the prayer of salvation this morning in English first. And if you haven't accepted Jesus as Lord and Savior, then you can repeat after me with faith in your heart. And He will take over your life and be a blessing in your heart. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word this morning. I know that I am a sinner, and I come to you asking for your forgiveness. I believe in my heart that you died on the cross for me. Thank you, Jesus. Today I accept you as Lord and Savior. Thank you for your forgiveness and newness of life. Please guide and lead me forward with the power of your Holy Spirit. In your precious name, Jesus, I pray. Amen. Tato talo fa sa moa fa le tai mai le tai. After Yesu mo na upu i le nei tai. O loa o le tangata sala ma o te talo atu fa mo le fa mangalo mai a ta. O te talitonu sa e malu lungo le sa te ro ono wa. O te talia oil nei tai e vea ma o li I me faola. Fa ftai mo fa mangalo ino wa o ma le ola fo. Whamon mole tai tai a te umara o sāwalinga I le mana o loa nganga pa ia. Lo swafa pele Yesu o te talo tuai. Amen. May God bless you this morning. Fa'atumu lauipu loa lie afio mai e famalie ile ngala ono uanganga le manai mai le langi fafanga ia o te maonai fatumu laui pui atumu ilunga o te malosiai o le fafine Samaria sasaili I se vai e inuai mamalia Ina ua whaalongo whetala Yesu Le vai o te abatu E inuai mamaliai Fatumu lauipu
tumu ilunga o te malosi ai Fatumu lauipu Loa lie Afio mai e famalie Ile ngala la ola uangala Le manai mai le langi Fafanga ia o te maonai Fatumu lauipu ia tumu ilunga o te malosi ai. Tātou o mai le tātou sauninga on whamantunga le tai au, vi ia le li, of taila na upu sa tātou whalongo ai. Yeah, we come to the communion table this morning as we prepare to receive the symbol of his body and his blood. Praise the Lord. Ka mai le whetalenga Iesu I ona soo, ao sauni e whaile lātou tau mawhtanga. Tofi le Iesu o le areto whamailana whetalenga. O le whatusa le nei o le utino, I au tō whaia ma whaamana tunga I a tea. Umala ia o na tango foi ia o Iesu I le ipu whamaia ia. O le whatusa le nei o lo toto o fō ina mō utou. E se ma nei o tāpenanga sa saunia Iesu. Ao tāpena Iesu, o te tonu lava o le nofo inga le alatou, o le iai ma le soo sa whalata I a te ia. Ai sa le whatanga Iesu se whawhita uli ma se whale tonu, e tā whia I lana tāpenanga, ina ia manuia o e mao. O lona whinangalo e whātaunu uina I le alofa. Mai a ia, au tofi e ia, whamai o le whātusa le nei o lo tino. I o tō whaia ma whāmantunga I a tau. Telo tātou a tātou whāmanatu, le sauningon whāmantunga. E telen tātou whāmanatu, le sātauro, whāmanatu, le whānoa noa, ai ngalo ai a te tātou, whamai Iesu, e whai ma whamatunga I a te ia, o Iesu e te tauna tātou manatua, I le tā ua o le nei, sauninga tātou whaia le nei te au, whamanatu le nei te au. So many times as we come to the table, we always remember a lot of things. We think about the cross, the heaviness of the cross, the pain of the cross, and what he went through. And we think about our lives and everything else that's attached to the cross, our sins and that. But Jesus said, simply, as you do this, do it in remembrance of me. When you think about Jesus, you think about his love. And in all the pain he went through, number one on his mind, through his grace and his mercy, is just you and me. Amen. Top of his mind, you and I will be cleansed and forgiven and delivered because of all our sins and things that we have done. E tumutumunga o lona whinangalo. Ia tātou manatu, mawhamanatu, mamafau ia te ia. Langa tātou focus ia Iesu. E ngalo ia ti tātou whawhita uli mawhaingata aisea. Wa umo na whamangano ina, o na whamamaina oi. I lona maliu wa umo na tāpena ina. La tātou sauni te lia le tai au. Vi ia le li. Na vea I maua fwoi mawhaimasui o si. Tātou e kāle sia e te lia le tai au ao. Oi foi tātou e kāle sia gateway. A whapea o lo e nai te tonu o lo whale malo mao te le tai au. Ia tā pena I wholo a inga manau whanau le tina tātou tamā. Tā pena uma peo na tui nātu. Tātou saun le te lia le tātou sauningon whamantunga le nei tai au. Vi ia le ni. Na tātou te talo e whapa ia le areto ma le waina le nei tai au. Au whaia le nei te talo. Oe foi le tamai tono ro a inga. E le tau fia I lo te talo a vea fu le nei tai au.
e te talo ai mo tina ma le whanau. Whapoto i te tono o le tau whale. Ai te talo i e whaamanuia mai la tua ia te i tātou. Ma whaapa ia le areto ma le wina le taia. Let us pray to bless the emblem this morning and the wine. And in your own home this morning, pray with your family, pray with your children for his blessings upon our lives. La tātou te talo. Le tua lo mātou ta mai. Whamare mole, whaapa ia le areto ma le wina le nei taia. Vea fo il nei wha manatu e toe manatu ai oe Iesu e peora e whetalai mātou te whaia ma wha mantunga ia te oe e toe wha ai loa mai ia te i mātou le tā ua o lau sila ma lau sila whanga ia te i mātou le ala le ana e whio me i lo mamalu ma le maua lunga o lo no whali ona o i mātou se ma whale tonu wha maanga loina tainane foi e whaamalo longa mana i o mātou tino, sili le anganga. Manatua, so se tasi o mātou o a inga o lo whaafofonga mai le tai au. Leani a lātou mana onga i le nei tai au. O ani mea o lo mamafa i ate i lātou le nei vai tau o le soifuanga. Talo le atua whaamanuia, whaamalo lo, whaatu laki. O le vi inga e fo i ate. Father, this morning, as we pray for the blessings of the emblem, and the wine this morning. We ask for your blessings upon all our friends and our families that are joining us this morning. May you continue to bless them and meet their needs. Anybody that's looking for healing and praying for healing this morning, may you heal their hearts, their bodies, their spirits this morning. We remember my Father, we ask you to give her complete healing upon her body, mind, and soul. Whamanuia, bless your people, bless all the friends and families who have joined us this morning. Whamanuia ye lato umalava. O le vi inga e fo yatu yate o no lo swafa pa ia Yesu. O la ile mātou te talo. Amen, amen. I ia leli. Tātou sauni te lia le nei taia. A whai o yate oe la oreto malawaina. Gather together your family, whaputupoto lo ainga marau whanau, sauni tātou te talia. A tātou talia le swafo le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Tātou talia. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Jesus in my
Father, we remember all those who have joined us this morning. They have continually in the past weeks presented their needs on Facebook and on multimedia, Lord God. Father, we ask you to meet their needs. And also remember one of our sons at the hospital. Father, we ask for your healing upon his body. Whamanuia, whamalolo se tasi o atali. Mātou mō le tala lo iai pe te tonu al whanmai. Whatulai ia te ia i lo mana. Whamalolo. Whawheloai so se mana onga o i la tau oro tuina mai pea. I lewa yaso ma lewa yaso i o mātou ainga e ka le sia wō. Ma i la tau le tua o lo tuina mai pea o la tau mana onga. Mo i mātou e te talo atu mō la tau. Talo mo le tanga ruenga. I le lalo langi ato. E i la tau e o lo tu i le foe. O le taitaina e le ngata i le taitai a wao. Sunga ia funga tunga sala ma le whaltua. Ia Julie le atua. Le whaafoina o le matanga ruenga. O le komiti whaafoe. O taitai so se atu no. Ta talo mo lau whaua. E au ona ma whaletua. O lau kerosiano e kālesia. Tu la i whaia lo lava whenangalo. Ma le anganga fia ma le anganga maulao. I watu le vi inga le whamanu ma le whanetanga ia te oe. Ai tele ni anganga e whauraina mo oe malo malo. Vi ia pe oe ona Yesu. Amen e amen.